n'ikintu turi buganireho kuri muhabara bitewe nuko ari umuhabara ujyanye na mama wacu bashiki bacu. Turaganira ku bijyanye n'abayisilamukazi kuko ni ikintu gikenewe cyane kuba twakwibukiranya muri aka kanya. Naam, isomo turi bwigisheho ni siyanatul islami lil mar'a. Turigisha ku isomo rivuga ngo uburyo ubusilamu bwarinze igitsina gore. Siyanatul islam, ubusilamu uburyo bwarinze umuyisilamukazi. Ni ukuvuga al-islam, ubusilamu tubona turimo aka kanya ni idini ryakoze iki? Ni idini ryahaye buri wese ukuri kwe. No mu byo iri dini ryakoze ni uko ryabungabunze ririnda umuyisilamukazi ahava akagera. Hari amagambo muzumva hanze yuko ngo ubusilamu bukandamiza igitsina gore, ngo bwamwimye ukuri kwe, ariko ntabwo ariko bimeze. Udasobanukiwe ubusilamu ni uvuga amagambo nk'ayo ngayo, cyangwa se abazungu bari kuvuga amagambo nk'ayo ngayo bari gukora iki? Babasha gufata umugore umusilamukazi bamugire nk'igicuruzwa cyabo. Niyo mpamvu usanga ibintu byose sigo usanga birimo umugore, amatangazo usanga ari umugore. Ibyo byose ntabwo ari uko bakunze umuyisilamukazi cyangwa se igitsina gore, ahubwo ni ukugira ngo babone babashe kuba bakora iki? Byaborohera gukora iki? Kugera kuri uwo musilamukazi. Kuko umusilamukazi atasohotse ngo yiyandarike, ntabwo abanzi bashobora kuba bamugeraho. Ariko mu gihe yubashye akambara jilbabi, akambara hijabu, yakikwiza, biragoranye cyane kuba bakora iki? Bamugeraho. Rero kugira ngo bamugereho nuko hari ibintu by'urujijo bagomba gukora iki? Bagomba gukoresha. Muri byo harimo kumwangisha idini rye, kumugaragariza yuko idini rye ryaje gukora iki? Ryaje kumugira nk'umucakara cyangwa se nk'umujakazi mu rugo, ryaje kumusuzuguza, ryaje kumwima freedom, ryaje kumwima ukuri kwe akwiye kuba yahabwa, ibintu nk'ibyo. Rero tugiye kwiga uburyo ubusilamu bwakoze iki? Uburyo ubusilamu bwarinze umugore bukanamwubahisha. Kuko iki gitabo kiravuga ku bijyanye n'uburyo ubusilamu bwubahishije umugore muri rusange, ariko bitewe n'uko ari igitabo gisaba ubusobanuro bwinshi, turiga umuryango umwe muri iyi miryango igize iki gitabo. Umushekhe wanditse igitabo yitwa Sheikh Abdul Razak, Allah amurinde, aracyariho. Umwe mu bashekhe b'i Madina, aracyariho kugeza aka kanya. Sheikh yaravuze ati, mu by'ukuri laqad ja'ala al-islamu lilmar'ati dawabita daqiqatan tanalu biha iffata nafsiha. Mu by'ukuri ubusilamu bwashyiriyeho umugore, bwashyiriyeho igitsina gore imbibi zikomeye cyane zihambaye. Izo mbibi idini ryashyiriyeho umugore nizo zituma umugore abona iki? Abona ku bw'izo mbibi, abona icyubahiro cye, akabasha kuba yagira indangagaciro ye. Wasiyanata farjiha, ndetse no kuri izo mbibi n'ayo mategeko ubusilamu bwashyiriyeho umusilamukazi nizo zituma umugore akora iki? Arinda ubwambure bwe. Wasalamata irdiha, ndetse aya mategeko Islam yashyiriyeho umugore niyo atuma umugore akora iki? Agira umutekano w'icyubahiro cye. Kuko icyubahiro kirarindwa, ariko ntabwo kirindwa gutyo gusa. Hari amategeko idini ryadushyiriyeho rituma umusilamukazi akora iki? Abasha kurinda icyubahiro cye. Fa amaraha bil hijab, utangira kuvuga muri rusange, aravuga ati Islamu itegeka umugore kwambara hijab, mbega kwikwiza. Hijab ni umwambaro uhera hasi kugeza hasi ku birenge. Waraghabaha fil qarari fil bait, ubusilamu bushishikariza umusilamukazi gutuza mu rugo rwe, yani kugira ituze mu rugo rwe no kudasohoka bidafite gahunda. Wamana'aha min at-tabarruj was-sufur, ubusilamu bubuza umusilamukazi umugore kwiyandarika no kugaragaza imitako. At-tabarruj ni ugusohoka bya buri kanya, bya hato na hato. Was-sufur ni ukwiyandarika, ugasanga umugore ijosi riri kugaragara, akitero yambaye ijosi riri wazi, ugasanga amaboko aragaragara, ugasanga yambaye suna nk'abagabo. Hari abagore uzasanga bambara iki? Ushobora kubona yambaye ikanzu, ugasanga ikanzu ikoze iki? Ugasanga uri kubona iki? Uri kubona imirundi ye. Rero ubusilamu bwakoze iki? Bwabuje igitsina gore gukora iki? Kugaragaza imitako ye. Wa min al-khuruji wa hiya muta'attira, ndetse ubusilamu bubuza umugore kuba yasohoka
yiteye imibavu, yiteye za parufe, bwarabibujije. Ibi ni ibintu shehe ari kuvuga muri rusange, araza kubigaragaza akantu ku kandi. Ni kuvuga umugore ubundi busanzwe ntabwo abujijwe kwitera parufe, ariko icyo yabujijwe ni ukuyitera agasohoka, byo ntabwo byemewe. Niba ari buyitera ari mu rugo iwe, ari kumwe n'umuryango we n'umugabo we n'abana be, nta kibazo gihari, ayitera uko ashaka kose. Ariko mu gihe agiye gusohoka ntabwo yemewe kwitera imibavu. Wanahaha anil ikhtilat, ndetse ubusilamu bwabuje igitsina gore kwivanga n'abagabo, kuba habaho uruvangitirane hagati y'ibitsina byombi, hakabaho kwivanga n'abagabo bashobora kuba bamushaka, abagabo batari ba mahrami be. Mahram ni umugabo uzijwe gukora iki? Uzijwe gushaka umugore. Rero umugore, Islam mu rwego rwo kurinda umugore, yabujije umugore kwivanga n'abagabo. Ila ghairi dhalika min ad-dawabit al-azima, n'ibindi bitari ibyo ngibyo mu mategeko ahambaye cyane no mu mbibi zihambaye cyane Islam yashyiriyeho umugore. Walam tu'mar bidhalika kullihi illa siyanatan laha min al-ibtidhali, ndetse umusilamukazi ntiyategetswe ibyo byose uretse yuko yabitegetswe kugira ngo bibe byamurinda uwo mugore, bimurinde kuba yakwiyandarika no kuba yabaho ajagaraye. Wa himayatan laha min ash-sharri wal fasad, ndetse ntiyategetswe ibyo uretse yuko yategetswe ibyo ngibyo kugira ngo bibe byamurinda ibibi n'ubwonone. Urebye uzarebe sosiyete z'i Burayi uburyo abantu babayeho, hamwe no kuba abantu bashukwa n'ubuzima bw'i Burayi yuko abantu babayeho neza, ariko ntabwo ari byo. I Burayi umugore abayeho nta gaciro afite, hamwe n'uko bamubeshya ngo bamuha agaciro, ngo afite freedom 100%, ngo bameze nk'umugabo, bakamushukashuka. Ariko icyo baba bagamije ni ukugaragaza umugore ko afite ukuri kose, kugira ngo akore ikiyandarike, yambara uko ashatse, kugira ngo abononye babashe kuba bamugeraho. Kuko umwononyi ntabwo yagera ku mugore adakoze iki? Atiyandaritse. Hari urugero abantu bakunze gutanga, cyane cyane mweshe abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga bashobora kuba bazi. Hari urugero abantu bakunze gutanga rwa bombo idafite iki? Bombo itari mu gashashi kayo, ya bombo y'agati. Hakaba n'iyindi bombo ikoze iki? Iri mu gashashi. Rero bakabisira hasi, ugasanga bombo itari hagati idafunze, ugasanga ubushishi bwakoze iki? Buba bwaje kuri iyo bombo. Ugasanga na ya bombo ifunze idakoze iki? Nta bushishi buhari. Ese icyo kigaragaza iki? Icyo ni ikintu batanga bagaragaza yuko umugore iyo yiyandaritse, imyanda yose, abangizi bose baramugana kubera ko bakoze iki? Mbega ni nk'aho ari sinyale, nubwo yaba atabigamije, ni nk'aho ari sinyale ari kuvuga ati njyewe ndoroshye kuba mwangiraho, muze mumvugishe, bitewe n'ukuntu yitwararitse. Ariko iyo yirinze, akikwiza, akambara hijab, akiyubahisha, akarinda bino bintu byose twamaze gusoma ahangaha, ni ukuvuga n'abantu b'abangizi batinya kuba bakora iki? Batinya kuba bamugeraho, kubera ko bari kubona yuko akoze iki? Yiyubashye, yirinze, nta bwononi ashaka. Rero ngo ibyo byose umugore yabitegetswe kugira ngo bimurinde ibibi n'ubwononi. Walituksa bidhalika hulal at-tuhri wal afaf, n'umugore yabwiwe ibyo byose kugira ngo yambikwe umwambaro w'isuku no kwiyubahisha. Fahiya fi mizani al-islam durratun thamina, ngo kubera ko umugore ku muzani w'Ubusilamu, umugore ni umutungo uhambaye cyane. Mbega umugore wa Kiislamu ni ikintu gifite agaciro. Wa jawharatun karima, ndetse ameze nka yamabuye y'agaciro akoze iki? Afite agaciro muri sosiyete y'abantu. Rero bitewe n'uko umugore muri Islam ari ikintu gihenze, ari ku rwego rwo hejuru, Islam yamushyiriyeho ibintu bimurinda bitamwonona. Turabizi yuko zahabu ntabwo ibiko habonetse hose. Zahabu, feza, amabuye y'agaciro ntabwo ajugunywa gusa aho umuntu abonye hose, ahubwo abantu bayabika ahantu hakoze iki? Bayabika ahantu, babika izo zahabu ahantu hatekanye, ku buryo amaboko y'abajura atagera aho hantu, no ku buryo abantu babonye batagera kuri iyo zahabu mu buryo bworoshye. N'umugore rero arahenze kurusha zahabu n'ifeza n'indi mitungo yose. Umugore arahenze muri Islam. Niyo mpamvu Islam yamushyiriyeho iki? Yamushyiriyeho amategeko akora iki? Amwubahisha, anamurinda. Tuswanu min kulli adha, umusilamukazi arindwa n'ibintu byose bibangamiye. Watuhma min kulli radhila, ndetse umusilamukazi arindwa n'imyanda yose ibaho. Ubusilamu bwakoze iki? Bwaraje bumushyiraho uruzitiro, buramurinda. Sheikh amaze kugaragaza mu ncamake uburyo Ubusilamu bwarinze igitsina gore, arangije aravuga ati wa fima yali
وقفة مختصرة مع أهم هذه الضوابط والآداب نوم جاب أكوريكرا ngo hari ikintu turi buhagarareho, hari point, hari nukta turi buze guhagararaho, hari igika kiri mu ncamake turi buze guhagararaho kigaragaza agaciro k'uyu mugore n'ikinyabupfura agomba kurangwa nacyo. Ni ukuvuga ahangaha Sheikh agamije kuvuga yuko hari waqfa, hari igika agiye guhagararaho cy'incamake kiri hamwe n'iki, kiri kumwe n'amategeko n'imbibi z'ingenzi n'ikinyabupfura kigomba kuranga igitsina gore.